Ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri National Network Kanyange TV, namusaba gukora subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe VPN cyangwa application yadufasha kubona internet y'ubuntu cyangwa mega z'ubuntu. Turajya hano kuri Play Store, niho iyi application turi kujya gusa tuyisange. Tujye kuri Play Store, tuza hano muri search, dusacingemo, twandikemo kane na u4 tana, twandikemo tana, ngiyi hano tana VPN Pro. Ni aya magambo ari hano hejuru muri bujya gute bwandikemo. Aya magambo ari hano hejuru mu bujya gute bwandikemo. Urabona tugwa kuri search, ushakisha. Kora uri kubona ko bihita bigira gute byihuta. Niturangiza turahita tugera hano VPN uri bukoraho ni iyi ngiyi cyangwa 0 iyi. Ndi bugira gute ukoreho uhita uyikora kuko utayifite muri telefone yawe, uri bukore kuri install, ariko ngiye ko nyifite ndi bukore kuri open. Ino application uriko nako imaze kudownloadingwa na miliyoni n'ibihumbi 100, sorry mwihangane, ni ibihumbi 100 bimaze kugira gute kuyidownloadinga. Cyo dukora kuri open, dukomeza kubona ko yitwa For You Tana Pro. For You Tana Pro. Tugereze ubanza bigira gute byi processing. Nitugera hanga dukora kuri OK. Niturangiza nago turi bukore kuri Telegram, turi bukore kuri Red. Nitugera hanga dukona ahantu tugeze turi bita dukona ko hejuru auto select server. Turi bita tuza twikorere aha kabiri. Kabiri buri muntu kabiri nshaka 0 turi bwakore. None tumara kuhakora turi bwakore kabiri hano muzanize ko turi bukore kuri kano kabora ngiye gucaka 0 mwihangane, yema ngira ngo nkore ibintu bigaragara neza. Aha ngaha no turi tugira gute dukore tuhakore, tumanuke ugenda witonze gake gake gake, shakisha hano hari Rwanda, harimo za Ghana, ibihugu bigiye bitandukanye, harizimo za India. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Nicyo kintu mbasabye, ni mukore subscribe, like, comment and share. Turagenda duscoringa turebe ko tubona Rwanda. Uri kubona ko nazo zikorera mu Rwanda twazibonye. Sava zikorera hehe mu Rwanda twagize gute twazigezemo. Sava zikorera mu Rwanda twagize gute twazigezemo. Kubona ko kuva aha kugera aha ngaha nsheho karongo ni sava zigira gute zikorera mu Rwanda. Twamaze kugira gute twamaze kuzigeramo. Hari yitwa Rwanda Airtel, hari yitwa Rwanda Airtel, Giyano Rwanda Airtel, hakaba Rwanda Airtel New, Giyano hakaba Rwanda MTN, hakaba Rwanda Mango 4G Free Utility, Giyano nayo. Nimba ukoresha MTN, uri bukore hano kuri Rwanda MTN uri bukora. Nimba ukoresha Tigura kora hanga cyangwa ukora hanga Rwanda Airtel New. Nimba ukoresha Mango 4G uri bukora hanga. Ngiye kuko nakoresheje Airtel, ndakora hanga kuri Rwanda Airtel. Uri kubona ko hanga tayari byamaze kugera. Niturangiza duhite dukora hano handitse start kuri kino kizero, twakore kuri start. Tugereze ibanze yirodinge. Ibi aya ads tuyakuremo,
kubona ko yamaze kuba connected. Kubona ko ino VPN yamaze kugira gute kuba connect. Kubona ko aha hasi yamaze kugira gute kuba connect. Aha hose yamaze kuba connect. Buri wese ndamushimiye ko yarebye ino video, ndamusabye ngo nakore subscribe, like, comment and share. Ikintu buri muntu wese urebye ino video musabye, Imana imugisha, kandi abantu bose bari gukora subscribe ndabashimiye, murakoze cyane. Thank you.